clear to te ka channel a ka lo lawm le ve ka cheu ka channel te milo subscribe saka like share le comment te milo pek sak theu turin kan som cheu ani Voina chon kumsang ka jakwa somnga nulama Lirnghing in chiat na rapthlak athen na wanga mit thi tamna ram paruk te chanchin kan ngai thla ho don ani Lirnghing awanga mihring in nunna an chan tamna te hi khovel thiam na manga Lirnghing nat zong an te na ana berber te an ningai lem lawa atlang puin Lirnghing in chiat na athen tam chan chu aron in tran na thok dana zirte mihring an bid dana zirte chena in na ti chiat na saddana zirte in mihring thi an tamin an tamlo thei fo thin ani kumsang ni palia Indian Ocean le sang ni sompakhata Japana Lirnghing te khan tsunami an siam tela khang te wang khan in le lo a chena sa hle a nunna chan po an tam hle ani kumsang ka jakwa somruk le sang ni soma chile a Lirnghing rapthlak tak khovela Lirnghing om to zonga na ber record siam to ne na khai kin point chile a Lirnghing a hian nunna chan po an tlem da izok ani parukna chon da Kashmir earthquake October ni riat kumsang ni panga khan Pakistan thule na noya om Kashmir region le Northwest Frontier Province te chu magnitude 7.7 anal in Lirnghing in asoi chiam maya hei hian India ram hun then khatle Afghanistan te po anghong tel he Lirnghing awang hian atle bera mihring nun na chan sing sari sang kwa an oma Kashmir ringota hian building sing thum sang ni chuang achima India le Afghanistan te ne na ati chial bel khom te pe chuan Lirnghing ina tum khata in le mihring aswat na sat ber tum alani pangana chon da Sichuan earthquake Sichuan province China kumsang ni pariata Sichuan province China Lirnghing a khan mihring sing kwa an thia liam po noi thum sing sari sanga lai an omani mihring noi somnga chuang chen na in nei lawin anom boka he Lirnghing hian abul naya lui khwa ati chet la wangin be chuan khawpui chan ve aya tamma chu a chesop ne le meni sompani sang ni pariat kuma Lirnghing hian China Central Region le China chimlama tlang sang tak tak te asop chen he le maya hei hi 8.0 magnitude na niin Chinese scientist chuan an soi he mitruma hian tlang panga tingtlang khwa zong chu a chen he le ani palina chun the Great Peruvian earthquake Western Peru he Lirnghing hi me ni somthum pakhat sang kha jakwa somsari kuma Peru tuipui kamrula thleng ania hei hian leimin na sa tak siamin building quality thavak lawa sakte chu achim na sa hle mihring po hi singsari chuang lai an thi ani epicenter nai vai Santari Varvelia coastal town a te chuan chiatna a thleng na sa hle a leimin tam tak hi Peru tlang sang ber huaskara na thleng ania vur atol na sa a hei hian leimin rapthlak tak siamin yunggai khwa chu a chhil vek ani ran ka hira le khodang te po ati chen he hle pathumna chuan the Indian Ocean earthquake and tsunami December ni somni paruk sang ni pali jingdar sarile min somnga pakwa khan Indonesia thlirkar Sumatra chu 9.1 magnitude na Lirnghing in asoi chiam maya he til thlen nu atanga daka sarina Lirnghing hian Indian Ocean le Africa khochak lama soile chiam maya he huna chengten report an pek danin tifin riat hi a phone na sa hle a fit somthum la ya sangin tui hi a phone thu an soi tsunami wang hian ram somthuma mihring noi ni singthum an thia Indonesia Sri Lanka India Maldives le Thailand ate chiat na hi athleng ani Indonesia official te soidanin anram abik takin Sumatra marlama hian
mihring nunna chan hi noi ni chuang anom tu an soi ani panhina chuan the great tangsan earthquake northwestern China kumsang ka jakwa somsari parukuma tangsan Lirnghing hi great tangsan earthquake tia soithin ania July ni somni pariat sang ka jakwa somsari parukhan magnitude 7.5 ana Lirnghing in Beijing khopup chaklama Chinese lungal the anlak chuana khawpui tangsan chu asoi chiam maya mithi hi an tam hle kovel Lirnghing to a nunna chan tamber trum ni in record an siam hial report an tarlan danin nunna chan hi noi ruk singa sanga anoma noi sari aya tamma chuan liam an tuar bok hemi trum hian bungro po achena sahle a thina thlen tam chan bernia an soi chu mibui te tui taka an mutlaya he thili thleng ani awang nin an soi pakhatna chuan the Haiti earthquake kumsang ni soma Haiti a Lirnghing hian Port au Prince khawpui chu atiram chiang hle Lirnghing awang hian nunna chan noi thum anoma dam chuak hi noi som panga omin an chena in le lo a chiat vek awangin chena in nei loin an om ani Lirnghing thlen hun hi January ni som Bengtitlai lamda li le minute som nga pathum ania Haiti khawpui Port au Prince atanga mel som panga hla intran ani hemi truma Lirnghing nat zong hi 7.0 magnitude ania anua aftershock wave ni 5.9 le 5.5 magnitude na in aom le bok 5.5 magnitude na angin ni vek hian aftershock aoma tichuan January ni somnia Port au Prince khochak lama tanga mel somthum panga hla petit golf a 5.9 magnitude na in aftershock hi aom le ani Haiti a hian kumzabi sompariat na thleng khachuan hetiang anga chiat na rapthlak thleng hi alom ngai lova a thlen teu ber trum chu kumsang ka jakwa somriat pali a magnitude 6.9 ana a angin trum le kumsang ka jakwa somli paruka magnitude 8.0 a Dominican Republic a angin trum te kha alani ome